Hodali su bez riječi. Planina Orogar rasla je pred njima poput goleme sjene, tamna i neprobojna, obavijena oblacima koji nisu poznavali sunce. Staza je vodila uzbrdo, vijugala kroz klance i guste borove šume, gdje su zvukovi nestajali, kao da ih sama zemlja upija. Eldarion je kročio prvi, oslanjajući se na štap s vrhom od starog zmajevog roga. Svaki njegov korak bio je siguran, iako je svijet oko njih šaptao drevnim jezikom izgubljenih duhova. Dječak je išao tik iza njega, gledajući gdje starac staje, ne usuđujući se pitati kamo točno idu. Kristal u njegovim rukama povremeno bi zasjao jače kada bi se približili starim simbolima na stijenama. A Elin se kretala bez težine, kao da je svaki korak već predviđen u prirodnom ritmu zemlje. Dodirnula bi povremeno kamen ili koru drveta i slušala. Nije govorila na glas, ali njezino lice otkrivalo je sve dublju zabrinutost. Gorvan je išao posljednji, a svaki njegov pogled prema vrhovima planine bio je pun ratničke vatre. Možda ću im vjerovat, ali znaju nikada. Pred zalazak sunca stigli su do tjesnaca. Stijene s obje strane toliko visoke da su zaklanjale nebo. Na ulazu stajao je kip čovjeka bez lica, s rukama položenima na prsima. Stari čuvar, ovdje počinje granica svete zemlje. Da bismo prošli, moramo ponuditi nešto što nismo spremni izgubiti. Žrtva duše. Ako traži krv, neka uzme moju. No nije bila potrebna krv. Kada su stali pred kip, zlatno svjetlo iz kristala u dječakovoj ruci ga je obasjalo, a na njegovim grudima pojavio se znak. Iznutra samo šapat. Prođite. A onda tresak i škripa kamena. Tlo iza njih počelo se pomicati. Što je to? Iskušenje. Ovdje počinje prvi ispit. Kad su zakoračili kroz tjesnac, svjetlost je nestala. Iza njih prolaz se zatvorio i kamenje se spojilo. Samo nekoliko koraka dalje, tlo se pretvorilo u crnu ploču. Ravnu, glatku, gotovo metalnu, a oko njih nije bilo ničega osim mraka koji se giba. Odjednom iz tame začuo se lom. Kao kad se kamen lomi, ali ne pod težinom, već pod voljom. Iz sjene klanca, kao da se sama noć skusnula u obličje, izađe lik, visok, uspravan, čovjekolika silueta. To je on, čuvari sjene, posljednja prepreka onima koji žele do Orogarovog srca. Bio je crn poput noći bez mjeseca. Njegovo tijelo bilo je sazdano od dima i pepela, a oči su mu gorjele tamnom vatrom. U rukama je držao dva zakrivljena mača i sijavali su maglu. Hladnu, prokletu. To nije stvorenje, to je utjelovljenje zakletve.
Njegov glas bio je poput razbijenog zrcala. Zaustavite se, djeco Nane. Nema prolaza za one koji nose strah. Dječak zadrhti. Korak mu zastane. Kristal mu potamni. Ailin se uhvati za srce, kao da je nešto u njoj presjeklo. On ne postoji u vremenu. On izaziva. To je čuvar praga, stari demon sumnje, hrani se nesigurnošću. Demon podigne ruku i zrak se zgusne. Iz tame izrone prikaze, slike iz njihove prošlosti. Ailin ugleda šumu u plamenu, nesposobna zaštititi stabla koja su gorjela. Eldarion stoji sam u praznom hramu. Čuje smijeh braće koji nije mogao spasiti. Gorvan vidi brata kako mu pruža ruku u plamenu, ali ne može je dohvatiti. Dječak vidi sebe kako tone u vodu bez dna, dok kristal pada iz ruke. Vi niste junaci, vi ste krhotine, slomljeni putnici što slijede lažne šapte. Nahranite me svojim neuspjehom. Dosta riječi! Ako želi krv, dobit će je! On stupa naprijed i mač mu gori vlastitim plamenom. Ne ognjem zmajeva, već ognjem ljudske volje. Skoči prema demonu. Udari. Ali oštrica klizne kroz sjenu. Ne možeš me rezati mačem, ratniče. Ja sam ono u tebi što te razara. Da li ću te razoriti iznutra? Ratnik jurne. Njegov mač se sudari s jednim od čuvarvih, a udarac protrese cijeli plato. Vatra ispod crne ploče zaiskri. Čuvar uzvraća. Njegov pokret nije brz, ali nosi snagu oluje. Gorvan se jedva izmakne, ostavljajući brazdu u kamenu tamo gdje je stajao. Nećeš ga poraziti silom, ovo nije neprijatelj od mesa. Ailin zatvara oči. Šapatom zaziva zemlju ispod njih. Njene ruke dodiruju ploču, traže pukotinu. Izvor. No čuvar je već stigao do nje i uzdigao mač, spreman za udarac. Gorvan se baca ispred nje, štitom blokira udarac. Zvuk metala protiv sile bez imena razlomi zrak. Pada na koljena. Krv mu curi niz rame. Ne dok sam ja živ. U tom trenutku Ailin podiže ruke. Zrak se ispuni svjetlom. Ne iz vanjštine,
već iz same srži njenog bića. Svjetlost što hrani drveće i povezuje sve što diše. Eldarion s podignutim rukama uzvikuje drevne riječi, ne kao oružje, već kao sjećanje. Njegov glas odzvanja liticama klanca poput tutnjave. Slušaj, dječače, svjetlost, usmjeri ju prema njemu. Dječak podiže kristal. Njegova ruka drhti, ali oči su mu čvrste. Uperi kristal prema čuvaru, te iz njega bljesne snop zlatnog svjetla poput zore. Snop pogodi čuvara u grudi. Istina nije oružje, istina je svjetlo. Stvorenje zaurla. Tijelo mu se počne raspadati u dim, kao da ga svjetlost rastvara iznutra. U nekoliko trenutaka čuvar nestane. Samo ostaje pepeo i tišina. Klanac se otvori. Put prema Orogaru sada je pred njima. Gorvan leži na tlu, ranjen ali živ. Dječak klekne do njega, prisloni kristal na ranu. Svjetlost mu zatreperi ispod kože i rana nestane. Nisam mislio da sam ti vjerovao, ali spasio si me. I ti si spasio nju. Gorvan pogleda prema Ailin, koja mu zahvalno kimne. A onda iznad njih, na nebu koje se počelo otvarati, zatreperi crvena svjetlost. Planina Orogar sada je bila bliže nego ikad, a negdje u njezinu srcu zmaj je osjetio da mu dolaze. Ispitani smo i prošli, ali ovo je tek ulaz. I doista, pred njima se otvorila stijena, polako, kao da ih prepoznaje. U nutrini planine Orogar nije bilo tame, već pulsirajuće žile kamena, u kojima je tekla svjetlost. Ne kao plamen, već kao drevno sjećanje što se budi. Koraci su odjekivali tiho dok su ulazili u srce planine. Nisu znali što ih čeka, no znali su, neće više hodati kao stranci.